Keblei pi barok syakatup Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat berkongsan mentah kesini belum. Huk kekenya kekriam bat kelik nyam lingdo mau lilim. Plat no upa SD Kongres Migrants. Nagi tem UDP bat Kongres teruk depan kepunti mau panyau. Bat dangsa Kongres Reception High Secondary School Nokton. Bat mentangin pasyi Khubor bakam benyak. Kayau do ha ka arpoi trik Naiwieng kelekin jar bat kayau kahat kedi kethit bat ka hui hai ke bejudan man kesngi lapin sange lut nakadaw bo uling do ka hima melim uban nakakur marbanyang ula rakhi ka ngu kadem bejulong shisen chisnem yo blei try kan rat nong bo nong thau ubala kerkhu ye karep karyang ka khai pateng bat ka kamai kaji jenggi khun ke hajar jongkani ka hima Hakajuk kapor da ka kenya ka kriam mat belang bat yar ringko haduan ka bah krung neng jong ka yaudo la pendap ya kanyam kerukom. Hakani ka ngu ka dembele jong lingdo la senran bat kershan lang de menteri na ka kur nong klau khar ko ngor sotun bat kur kalang. Hadin bala pendap ya kanyam kerukom ka ngu ka dem bat kadwai ka pirat ulingdo rengkat usim bat ki bakrau ki bateri ki lehiar syabasa kwai ban syat masti rengkat ketang muri bat ka bom kaksing ban penpau ke jingkemen ye ublei ubala ngap ye ka ngu kedem bat kedwai ke pirat jong lingdo hadin bakasor kar pareng kala pharia ye ke hima Shillong arliang wak hapdeng ke hima khairim bat ke hima melim ye ka nyam ke rukom jong ke hima la ra she hima khairim hasmit kumbala ju ye tip pai ba kum ka nyam pom blang nong krem Katba ke hima melim kam don nyam syu bat ka don tang ka kenya ka kriam jong lingdo hima uban na ka jat mar banyang. Ke hima melim usim ulong tang unong penbiang ya barok ke jing don kam jong lingdo ka bayadai ha ka ngu ka dem jong o. Kani kecing nak niam jong yam taksi kalau mengilek niam kani hayo kalau namta kalau spesifik kangkong ka dei mata kai hayo kedua. Mangi hi kembali kai lepat do nyikong bat lu nyikong mencaru cuyat pelat ban stang yang lokam dalam kaniam. Jika dia kayu dua kan dia kayu ke belakang sibun kita bentar jong hima meliam. Ti penban kat nanya sini pol kam sim nanya saya bentar. Stang kayu meliam rem kali hum nangka kyo nak kali mulai bahlaban. Kam sim nanya stem. Jika dia kayu dua bentar pak kumbalong bentar pak stang hanya ada kecing no senjang ki art ki kur ya kendau kan ban snai dia. Nak kikur kengar bat kikur nongklah. Di apan mangi kusi beri tok cak beri tik beri tik leng ya wan kamu kadam pada hak ni bentar jong lagi do bagi khot bu kali akhyong ban kiau sini mitai langu la dem bala khot di kali akhyong bakan roi par ni kayo khot lang yu kali akhyong ban roi ban par kayo ba de ka daw ngi pum ro sa do la ong do ni kong ni pendap ni buat baik buat ti ese ka dong bom lang ka bom tip syu re blei ikan kim snow kin namong kim thot apa ngi wan kamu suba kadam suba Dei nya kriam ka dei ka ingu ka idem ya kita kiblei ki ban pej ka ni ka yudo ngi pot exam ki ban tak baar lo ban pej extension hada jong ka it ka hima kham tam e jong hima miliam blang baar dei ba menengkong ka ban ya ingu ngi idem ya blei to le yo yang blang yudo ban pej ban penbiam penbet ka ni ka yudo ban penyar pen he lu pot usam ban pej yang yudo nu le tam penduk pendam ka ni ka yo kita di kiblei ki ba hiju Bang tega betah ba arba dek tentang kamu sang gede bonu belang yo do am uyang yang tak sensyar kada jongka hima milian mi bro kowe ti dei na dei hak ne bangi hu i dam mi pan ni kerpa nei blei kem vi kun suma dek sensyar kada ke biang ke penbet blei ban song suk song pelei apa biang sensyar kada nia biang nia bet mangi khun gi ajar ti bentak balai ba dek gede le yo do kebengin sapendap bang tiap bersafai tadi kebengin saleh ahdian belada mana kita di buka cuman yang jadi kan yang pendap dengan urusan kur kat ikut kumbala cu lasdang hal kat siaman kat kemer kat kraur kat kesinga don lang jumpi kun dia jaga dan kalian congi pada di don takan ya kawe ban ang kembut ndap ci semua ublei bolo don kat ini si por borok sistem nyelai nya sibun kisi ya lam king bot cinting ci semua mah te ngi milti barne smart kan he kamai kecil ini ya tunum tendai kan pu kayu kan pu kadwat kan kieu kamai kan kieu kaji ti nim dong ketian ni kublei sibun cing don kat kisia khlam ki kun jajar kan tip kan snow ni penpau nyus no bakra tom do lagi nong song yo song dwat dom don maki ngim na ban pendai begini kayo mar balai ngi lalu mus nyang ben hei nak nong song yo nyang song dwat im sim na penlut nak himale ne nakara ngi penlut ngi ne bisa nak baki siu ki ai ki no itu senyang to ben hei kita no keluar pengin pendap dengan niam kurkom
kumi im tas nem ke bakalong mentah kaniam ke kaniam ke bayat baik biar nanti ke berapa yang hakidak kisin ke makipau ida sungguh saya boleh lu dan kat bani haduk ni klip tang ini kentien ngati ngamdan iya manong ya bun prabak raban ajing mut dan ni Kepala tujuh sungguh ios iyo. Kepala itu mentalang pergi bodoh berai. Kepala kerja ni ingin Khubor. Makam tam hak ni kala niam tunggu sudah berjam lai. Kemukalong ada pendap ni yang lain niam hati po. Rum Shillong mengurusian. Mentah ni po yudu. Ini kumka right melim rohway mi kepala tujuh sungguh ios iyo. Pada kedua ni berway. Ni kepala sankur kankur. Right melim kepala shim pendap hak yang berjam mentah. Bana kaling garak ni wish pa ni kemen makana gejala ni aku belum mentar bacap kebuku biang bana sesiampat house name arjar arusa Kinong yalam bat kipat ba ka Maulai Dorbar Town Committee haka step arpoi terik Naiwieng kila kindit bat pangnut haba kila tip ya ka Khubor bas ngausi ya ka jingklat no jong ba SD Khongwir ubala long ulong kenyi unong mi kmat pat ba bat urang ba asnong ka Maulai nonglum labun bun snem haka jing em jong u Uba Standling, uba kipat ba Maulai kila jukot ETU, ula klat hanigrim sahakerta kabala kenjok kendai pos nemtam, haka step arpoi terik, hadin balaban ke jingpang lakat tu kat nipor. Ya uba Standling kipat ba ke Maulai kila jit yu ban mi kmat, yeki haka ying darbar tauan, la sansin kinti, bat ula bat iki kam menteri kabinet pun sin. Kasnong Maulai nong lum kala penek rang ba asnong yu san pusan snem bat kala rakhi kala ekmen golden jubilee nak benta ki kamba bahajung u min san snem baladep menteri rang ba konrad ki sangma rengkat ki wei pat ki menteri kala lit penpau ku jing sngoulem jengki maria priang kini ke Khubor balaklat no uba Standling di Khongwir syaki bahi ngasem jong u Konrad ula ong bagajing klat no ba SD Khongwir kade ke jingdo bagajing benut ke bakrau nak benta ki bahi ngasem di kipat Maulai bat di ke Jylla hibrok kawai. Uba Standling ude ubriu ubala syakri kipat bat di post nem bat ulakit ika kia kasyon ki jing bagajing kemen jing kipat bat ke Jylla brok kawai. We are deeply saddened by the demise of late SD Khongwir, and we all know him as a very senior and a person who has contributed immensely to his constituency, to the state as a whole. And he has been known as a person who has been really loved by the masses. And it was reflected in the kind of support he continued even after he was not an MLA. Even then the support that he saw, the love he saw from the people, just simply reflected the kind of leader he was, the kind of love that people had for him. So definitely we will all miss him. I also have had the opportunity to interact and meet and work with him in the past. Even as a Rangbashnong, we had, when he was the Rangbashnong, we had multiple meetings. So I really had a lot of chance to learn from him and to interact with him and discuss so many things. And I remember meeting him last just before the elections, and it was a great opportunity. I'm happy I got that opportunity to meet him. So at this point I do express my deepest condolences to the bereaved family, and I pray to Almighty that his soul may rest in peace and give strength to the family so that they can bear this loss that they had. Haka janmit jong ka arpau terik Naiwieng, kinong yalam kaseng Voice of the People Party, VPP, haka jing yalam uba Arden M. Basayomot, President, kilahir siya kasinong mau panyaw, kabahapo kamayrang constituency, kabalong kaktem jong kaseng Congress bat UDP, ban pensyay kipait ba ikinong rim kaseng, bat ban penrung dukot siya kani ka party. Hagatay kajing yalang pensyay pat ba na lor u President kaseng ladon lang kinongket kam jong kaseng kiba kentup yu secretary organizing secretary lembat kiway kiba na mau tharashan bat mayrang constituency. Syusyuk kaseng hagatay kamit kalayo ru ban penrung dukot laki spangut kipat ba kiba kwa bat terang ban kersya ni kaseng nakabenta ke election kaban salongsyen house nem arjar arpasaw. Teng-teng ini keren nak ketin, kami kebangi keren lu, pun banglang syuk hana bat keren ketin seorang aktivasi, nilai keren berketin. Hak jing syang ini kan aimu ibreng, bau breng punyo, yang ini kini ketin bagi semutu orang sipara, nangoni kipana, mana pergi kipana, biang ngangam keren, dagoi ketin lak jaga pana, dia duduk semua orang keren, dagoi ketin lak jaga wat, dia semua ini, bagi don ini kini ketin breng, ketin seorang bagi. Dagani yang kenduk ni keren.
Oh, Shillong ikran tin Shillong ni kino bal khundam bal upna rani bal bhai bua ikran ni tin pare gani gati ki jingetli sabas notra kalau ngani upai ba ulat tu la kiu no bhoi no yang le jengtia la let ni no ni poi sta ke jaga iki dun ba ni jaga no ko ni bang poi phat ki poi yo ba ni poi ko bisa thang bi nya wang wat thang ni don ki bang ne ba kale ngai ndon shu ki Shillong Kibang poi nomor kata kawan rak kata kejingol kawai juga cek beliau. Kibang poi di pei haying mopai dia jauh mat dia doai. Nak lagi sim matalang. Kata kan ini doai itu nak kejingol toy. Maka baar kejingol toy kalau. Mak kumbang itu orang ini kecek beliau tu beli. Kata ini kecek iki kalau kalau long kecek doai kecek ruai ayu beliau. Kat kibang setai sepu additional statement. Ni ruai ni doai shirham. Baka dia kata kamu pun ini begin job. Jitli, baka jadi Peit, baka jadi shobli. Nari ya jadi ni atli. Anu dan menung lawan yang kuat jadi. Ni ngem dan spa, ngem dan dangoi pak kalinti, lagi dan tanggoi. Jinget ke baskem hauli. Ni dua malagasi, lagi ku awan kintu ibi. Dua lam tak kecek beliau. Si power arpoja. Nadang aku awan di kalau itu kecek beliau. Badi pi ngandi amtang daki klur daki spa klur. Mereka semua yang play, bodang basket dengan hadu mereka, bagai jingit by kampala banjat dengan jingit ke jongai geri bagai jat mereka. Kau ini ya lang nama kita begini pun nang ni smart, berprem di geri bagai jat. Begini pertama kali ke por, bang. Hapra, Pasisiin. Lajan kenjok shisnem kenti bala play ke school Sepsing Memorial High Secondary School Nongston. Da Menteri Rangpa ke Jylla Konrad ke Sangma haga khatnyau terik ke lalengkot. Nrekat haduk menta naduk bala play ke tiga school shim pat dala ban penlong yi ki kelas na ke benta ki kena ki bapulih ke ni ke school. Haka jing jurup ikatiga school ke New Trap National Youth Front HNYF West Khasi Hills District kalalap baka school kadang sa kongreng bat bon ki kena kimla ban syong hagi kamera namar bampat don ki infrastructure ki babyang kum ka light ki ben ka bat ki weg jing don kam bakongsan na kabenta ki kena hadin balalap ikajing deko katiga school ke HNYF West Khasi Hills District haka jing senran lang ke HNYF Sengkemi haka arpoi terik Naiwieng kelayo bani kenduk yo menteri jang sarkar Jylla ubadai pet ya ketanat ke puli putih urakam sangma halor ke jing bom 4 trekam katiga school Habakren ciklat pathai Khubor na kaliang joint secretary jong ke HNYF West Khasi Hills uba Pascal Nongrum ulai thu kejing bom 4 la ke sarkar ban penbiang ki jing non kam jong ke school naduk balapli kelawan ra ki jing e ki no hikai bad ke school barok kwe las ngau thu ba ke sarkar kan le kloi ban penbiang ki jing non kam jong ke school haki benai ban wan bat dak itu ki Khubor ngila poi syakabakut tak adu pengida syambiang khublei shibot